Evo da nastavimo. Imam zadovoljstvo da pozovem, naravno, i da predstavim jedan rad koji se kolege sa fakulteta će danas predstaviti. Izlagaće docent Bogdan Brković, kolega, jedan pravi džentlmen, omiljen tu među kolegama, a ima i sjajne naučne rezultate za jednog mladog kolegu istraživača, da kažem, ne samo po broju radova, nego i ovako interesantni rezultati. I stvarno mi je zadovoljstvo, Bogdane, što si danas tu sa nama. Evo, izvoli. Zahvaljujem profesoru Cvetanoviću na lepom uvodu. Ja bih vam predstavio rezultate jednog našeg istraživanja koje je zapravo proisteklo iz realnih potreba, dakle iz realnog projekta koji je trebalo da uradimo, a ticao se projektovanja i realizacije pogona sa prekidačkim reluktantnim motorom. Tako da smo u okviru tog projekta imali potrebu da simuliramo najpre detaljno rad tog pogona, što smo učinili primenom isključivo otvorenog softvera i eto ispostavilo se da su ti rezultati koje smo tom prilikom ostvarili interesantni izgleda za prezentovanje na ovoj konferenciji. Hteo bih da se zahvalim svojim kolegama koji su ovde navedeni pored mene, koji su dali veliki doprinos u ovom istraživanju. Dakle, najpre ću napraviti kratak uvod gde ću objasniti zašto smo uopšte radili to što smo radili, zašto smo se bavili projektovanjem jednog ovakvog pogona, zašto je to značajno, nakon čega ću reći samo nešto osnovno o modelovanom sistemu, onoliko koliko je potrebno za razumevanje, s obzirom na to da akcenat ovde nije na samom motoru i energetskom pretvaraču koji projektujemo, već više na načinu na koji smo to učinili i na koji smo to modelovali. Zatim ću se fokusirati najviše na deo koji se tiče implementacije tog sistema, njegovog modelovanja i simulacije primenom otvorenog softvera, odnosno otvorenih softvera, pošto će biti više softverskih paketa. I na kraju ću predstaviti neke od osnovnih rezultata, izvesti zaključke i dati neke smernice za dalji rad na ovakvu i slične teme. Dakle, najpre zašto smo se uopšte bavili tim prekidačkim reluktantnim motorom, o kom ću uskoro reći nešto više. Dakle, postoji stalno u elektroenergetici tendencija za razvojem i primenom novih topologija energetskih pretvarača i električnih mašina. Uvek nam je cilj da ostvarimo što nižu cenu, što manju masu, odnosno dimenzije mašine za datu snagu, po mogućstvu da to bude i robustno, dakle otporno na nekakve poremećaje, kvarove, neke ambijentalne uslove. I ono što nam je takođe kod ove konkretne prekidačke reluktantne mašine interesantno je to što ona ne zahteva primenu stalnih magneta, s obzirom na to da su u primenama kao što su električna vozila ili industrija vrlo zastupljeni trenutno sinhroni motori sa stalnim magnetima. Jedan od njihovih nedostataka je upravo zahtev za korišćenjem stalnih magneta čija cena je visoka, izrazito promenljiva, tržište je monopolizovano i njihova ekstrakcija je veoma štetna po životnu sredinu. Iz tih razloga mi istražujemo te prekidačke reluktantne mašine i zato smo se, dakle, tome posvetili i u ovom istraživanju. Šta je izazov koji je trebalo tu da rešimo? Dakle, u čemu je bio problem i zašto smo morali da koristimo te različite softvere? U suštini, ono što nam je trebalo u fazi razvoja ovog sistema jeste da izvršimo detaljnu simulaciju kako samog motora, koji vidimo tu, naravno njegov model u jednom softveru koji ćemo kasnije pomenuti, i energetski pretvarač koji koristimo za napajanje tog motora. Dakle, jedan i drugi deo sistema, odnosno pogona, treba da se detaljno modeluju. Šta znači detaljno? To znači da pri modelovanju motora treba razne nelinearne efekte, pre svega zasićenje magnetskog kola da uzmemo u obzir, kao i složen mehanizam generisanja sile, odnosno momenta, dok s druge strane kod energetskog pretvarača bi nam bilo poželjno da detaljno modelujemo dinamiku pretvarača, gubitke i parazitne efekte koji se u realnosti javljaju. Dakle, postoje softverski alati koji omogućavaju
detaljno modelovanje mašine uz nedovoljno detaljno modelovanje samog pretvarača, kao i oni koji omogućavaju detaljno modelovanje pretvarača, ali nam ne omogućavaju da implementiramo i model motora. Znači, bilo nam je potrebno da nekako izvršimo integraciju ta dva modela. I ispostavilo se da je to moguće učiniti primjenom, odnosno kombinacijom odgovarajućih otvorenih softvera. Rekao bih nešto kratko o samom sistemu. Dakle, pogon, kada kažemo pogon, govorimo o električnom motoru koji se napaja iz energetskog pretvarača, odnosno odgovarajućeg uređaja energetske elektronike. I ovdje vidimo malo detaljnije kako izgleda poprečni presek motora koji analiziramo. Ne bih u to previše zalazio, samo bih rekao da je prekidačka reluktantna mašina jedna od najstarijih varijanti električnih mašina koja je dosta dugo bila zapostavljena, može se reći zato što nije bilo dovoljno dobrih rješenja za njeno napajanje i zbog problema u vezi sa bukom i vibracijama kod nje, ali sada imamo razloga da verujemo da će postati vrlo aktuelna i vrlo korisna. S druge strane, energetski pretvarač koji koristimo je takozvani asimetrični polumosni pretvarač, o kom ne bih previše govorio. Ono što vidimo, a što je bitno za ovo što smo ovdje radili, je da se on sastoji od niza tranzistora snage i poluprovodničkih dioda, tako da to su u stvari komponente koje je potrebno detaljno modelovati. To je ono što nam je ovdje bio cilj i to je ono što je za nas ovdje bitno. Vrlo kratko bih se osvrnuo na princip rada prekidačke reluktantne mašine. Dakle, koncept je vrlo jednostavan. U suštini, kada se jedan pol ovog rotora približi polu statora, mi dovedemo struju u odgovarajuće namotaje, time se stvara elektromagnetska sila, odnosno moment kojim polovi statora deluju na rotor i time teže da ga obrnu dalje u tom smeru. I ovdje možemo vidjeti različite faze tokom jednog obrtaja rotora ove mašine. Opet ne bih previše zalazio u to, samo bih naglasio da je moment izrazito impulsne prirode kod ovih mašina, što jeste jedan od njihovih većih nedostataka, ali upravo zato imamo potrebu za ovim detaljnim modelovanjem, kako bismo između ostalog vidjeli kako da na najbolji način upravljamo njima, da bismo stvarili što bolje performanse, kako bismo što više smanjili te neželjene efekte. Dakle, to je jedan od razloga zašto nam je potreban taj detaljan model. Što se tiče regulacije struje motora, to je isto jedan od aspekata koji je ovdje uvažen i koji je modelovan u odgovarajućem softveru koji ćemo kasnije spomenuti. Dakle, u zavisnosti od trenutnog položaja mašine, mi želimo da napojimo odgovarajuće faze i struja se uspostavlja na ovaj način. I zašto je ovo bitno? Jedino što bih naglasio da imamo vrlo česta uključenja i isključenja ovih poluprovodničkih komponenata, što dovodi do pojave gubitaka u njima i ono što bismo baš želeli, a pomenuo sam malo pre, jeste da te gubitke što preciznije estimiramo, odnosno proračunamo u fazi simulacije, jer nam to utiče na izbor komponenata i na projektovanje sistema za hlađenje pretvarača. Sada bih prešao na ono što je srž ovog rada, dakle, makar onoga što nas ovdje interesuje, to je implementacija modela, kako bih istakao koje smo softverske alate koristili u njegovoj implementaciji. Dakle, proces je otprilike tekao ovako. Prva faza je bila da se formira model prekidačke reluktantne mašine u softveru baziranom na primjeni metode konačnih elemenata. Zašto je to bitno? Zato što, kao što rekoh, ova mašina je izrazito nelinearan sistem, imamo izraženo zasićenje magnetskog kola i druge fenomene koje nije lako analitički uzeti u obzir. I zbog toga se koriste softveri bazirani na metodi konačnih elemenata koji vrše detaljan proračun raspodele magnetskog polja, a sledstveno i flukseva namotaja i momenta mašine. Ne moramo se previše opterećivati detaljima, ali suština je u tome da je potreban jedan ovakav precizan alat koji će nam omogućiti da dođemo do detaljnog modela mašine. Dakle, za to smo koristili softverski paket FEM 4.2 koji je razvio profesor David Meeker, jako koristan, jako
napredan, moram da kažem, alat, naročito s obzirom na to da je u pitanju otvoreni softver i zaista svi smo mu veoma zahvalni što je razvio taj softver i učinio ga javno dostupnim. Dakle, kada razvijemo model mašine, odnosno formiramo ga u tom softveru, jedan od problema kod tog softverskog alata, za razliku od nekih proprietary softvera sličnih, jeste to što nemamo mogućnost automatizacije simulacije. Dakle, nemamo mogućnost da pustimo niz simulacija za različite kombinacije ulaznih veličina. I tu u igru ulazi Octave koji ima mogućnost integracije sa softverom FEM 4.2 i onda imamo mogućnost da automatizujemo čitav proces. Dakle, koristeći Octave mi pozivamo FEM 4.2, zadajemo vrednosti ulaznih podataka i možemo da pustimo čitav niz, dakle veliki broj simulacija, sekvencijalno, naravno koristeći nekakvu petlju, kako bismo došli do odgovarajućeg seta podataka koji nam omogućava dalje modelovanje. Taj set podataka su lookup tabele kojima predstavljamo flukseve i moment mašine u funkciji struje i položaja rotora. To je sve što ću reći. Suština je u tome da nam je potreban veliki broj takvih simulacija i za to je bilo neophodno automatizovati ceo proces. Kada to obavimo, koristimo te lookup tabele i softverski paket LT Spice koji se prvenstveno koristi za simulaciju električnih kola, odnosno vrlo je pogodan za simulaciju energetskih pretvarača, što jeste nešto što nam je ovde potrebno, ali nije pogodan za simulaciju električnih mašina, što nam je takođe potrebno. Međutim, ispostavilo se da kada dođemo do ovog seta podataka, možemo da implementiramo model mašine u softverskom alatu LT Spice i time izvršimo integraciju između pretvarača i mašine. Nešto više o tome ću reći kasnije. Kada smo to uradili, mi imamo formiran model, ali sada dolazimo do sličnog problema. Softverski alat LT Spice je otvoren softver, ima jako velike mogućnosti u pogledu preciznosti, proračun ima veliki broj dostupnih modela, komponenata koje nam trebaju, koje daju sami proizvođači, ali nemamo opet mogućnost automatizacije procesa simulacije, gde u igru ulazi Python, koji sada ima opet mogućnost integracije s LT Spice-om putem odgovarajuće biblioteke, što nam opet omogućava da analiziramo veliki broj radnih režima, automatski bez toga da moramo stalno da ručno modifikujemo ulazne parametre. I na kraju, koristeći Python, imamo još i mogućnost generisanja i obrade izlaznih rezultata. Dakle, kao što sam rekao, prvi korak jeste da formiramo model u softverskom paketu FEM, zatim koristeći Octave zadajemo vrednosti ulaznih parametara u formi vektora i onda za sve kombinacije ulaznih podataka, a to su u ovom slučaju struje namotaja i položaj rotora, dakle koji okrećemo na neki način, izvršimo dakle veliki broj takvih proračuna u petlji i dobijamo takozvane lookup tabele koje su nam potrebne za formiranje numeričkog modela ovog motora. Nakon toga, taj model možemo implementirati u softverskom alatu LT Spice. U suštini, nešto što je standardni deo ovog modela i što inače vrlo često koristimo u LT Spice-u jeste model samog pretvarača. Ovde smo modelovali jednu fazu mašine, ovo je pretvarač koji smo malo prevideli na šemi, dakle ima 2 tranzistora i 2 diode. Time napajamo jednu fazu. Ono što je bilo interesantno i što je možda najveći izazov bio u celom ovom postupku jeste bilo modelovanje samog motora, naravno. I najzahtevniji deo u formiranju tog modela je bilo formiranje ovih lookup tabela, flukseva i momenata. S obzirom na to da LT Spice nema mogućnost kodiranja, već sve mora da se radi koristeći njegove dostupne komponente, nisam hteo da prikazujem ovde, ali prikazano je donekle u samom radu. Oba ova podsistema, odnosno oba ova bloka sadrže ogroman, jako veliki broj zavisnih naponskih izvora i dodatnih komandi kojima vršimo linearnu interpolaciju podataka po strujama i ugaonim položajima. Opet, bez previše ulaženja u fiziku,
akcenat je na tome da je zaista jedan dugotrajan proces u pitanju i za to moram posebno kolegi Majstoroviću koji je nam se nedavno priključio da se zahvalim, koji je uložio veliki napor da formira te podsisteme. I time smo dakle uspeli da taj nelinearni model motora integrišemo u software LT Spice, što mi nije poznato da je do sada neko učinio. Sada dakle imamo model koji nam je potreban, ostaje još da se taj model pokrene, da dobijemo izlazne podatke, da analiziramo različite radne režime. Šta su različiti radni režimi? Različiti radni režimi podrazumevaju različite brzine obrtanja mašine i različite vrednosti referentnih struja, odnosno zadatih struja pretvarača. Ono što je bitno sa aspekta implementacije, dakle da je potreban veliki broj simulacija i da moramo da menjamo neke ulazne podatke modela. Ako bismo koristili samo LT Spice, morali bismo svaki put ručno da menjamo te ulazne podatke, da iznova pokrećemo simulaciju, imali bismo problem, trebalo bi nam vremena i da dobijemo izlazne podatke, da ih prebacimo u odgovarajući format, tako da sve to je vrlo onako time consuming, u nedostatku boljeg izraza. Tako da smo za te potrebe koristili Python i njegovu PI-LT Spice, odnosno PY-LT Spice biblioteku koja omogućava interakciju između Pythona i LT Spice-a. Ovde je prikazan algoritam koji smo koristili, mada nije naročito složen, u suštini kada uspemo da izvršimo tu integraciju, prosto zadajemo ulazne parametre iz Pythona, opet imamo petlju gde za različite kombinacije tih ulaznih parametara se model izvršava, generišemo izlazne podatke i kada završimo sa svim kombinacijama ulaznih parametara, vršimo izvoz i obradu tih podataka. Šta smo na kraju dobili? Dakle, kao što rekoh, za različite vrednosti struja i brzina obrtanja smo izvršili analizu, ukupno 35 radnih režima je analizirano, mada može naravno, mogli smo i veći broj analiza da izvršimo, ovo je samo bilo pregledno prosto za prikaz, i merili smo različite izlazne veličine, između ostalog napone struje i moment motora, vrednosti ulazne i izlazne snage i ono što nam je jako bitno, gubitke u prekidačkim komponentama, odnosno poluprovodnicima. Ovo smo dobili za jedan radni režim sa relativno malom strujom i relativno malom brzinom obrtanja, gde imamo histerezisnu regulaciju struje aktivnu u nekim intervalima i vidimo da imamo vrlo izražene prekidačke gubitke u tranzistorima pretvarača i od velikog je značaja da ti gubici budu precizno proračunati. U drugom režimu sa velikom brzinom obrtanja i velikom zadatom strujom nemamo histerezisnu regulaciju, tako da su prekidački gubici postoje samo povremeno, dok su dominantni gubici usled provođenja. Dakle, ovo je relativno očekivano, ali opet ne bismo bili u mogućnosti da analitički proračunamo ovako nešto. Uspeli smo dobijemo i vrednost stepena iskorišćenja snage, što je naravno takođe vrlo bitan podatak za jedan elektromotorni pogon kao što je ovaj. Ne bih sad zalazio u to zašto su karakteristične ove vrednosti koje su iste, ali čisto bih rekao da nije greška u pitanju, to je takođe nešto što je očekivano, samo je potvrđeno kroz ovu simulaciju. Cilj je više bio da pokažemo koliko smo uspeli različitih režima za relativno kratko vreme i bez ikakve naše intervencije da dobijemo. Najzad, da zaključim ovo izlaganje, dakle, ono što je učinjeno prilikom ovog istraživanja, dakle, uspeli smo za jedan komercijalni projekat da celokupnu analizu i simulaciju sistema koji smo razvijali izvršimo primjenom isključivo otvorenog softvera. Uspeli smo da formiramo precizne modele motora i pretvarača koristeći softverski alat LT Spice i da automatizujemo čitav proces od formiranja modela motora preko analize radnih režima pogona. Ono što bi mogli da budu neki pravci daljeg rada jeste da ovu automatizaciju dignemo na viši nivo i da još neke delove ovog procesa automatizujemo. Pre svega mislim na formiranje ovih lookup tabela
u LT Spice-u koje zahteva dosta vremena. Znači da bismo mogli za različite tipove mašina i za različite, pa pre svega za različite tipove mašina, da automatski prilagodimo modelu LT Spice-u, a ne da ga svaki put iznova formiramo. Koristeći odgovarajuće Python biblioteke, pre svega Optimize biblioteku, mogli bismo da ovaj model koristimo dalje za optimizaciju upravljanja, pre svega upravljanja, ali možda i još nekih aspekata rada pogona. I najzad mogli bismo da integrišemo do te mere sve ove softverske alate, da ceo proces od formiranja modela u softveru FEM4.2 pa do dobijanja izlaznih rezultata u Pythonu bude u potpunosti automatizovan, dakle bez ikakve naše intervencije između, dakle da premostimo taj proces gde moramo ručno da formiramo model u LT Spice-u. I najzad postoje i neka novija softverska rešenja koja su se pojavila u poslednje vreme, kao što je QSpice, koji nam daje mogućnost kodiranja u C-u u okviru alata koji je sličan LT Spice-u, ali imamo i mogućnost pisanja koda, što bi sigurno pojednostavilo neke od aspekata implementacije ovog modela. I za kraj, naravno, zahvalan sam vam na pažnji, ali umesto toga, na poslednjem slajdu prikazujem fotografije realizovanog sistema. Dakle, sve ovo je rezultovalo formiranjem integrisanog pogona, prekidačkog reluktantnog motora sa pripadajućim pretvaračem. Zahvaljujem još jednom. Da, odlično. Bogdane, hvala na divnom izlaganju, zaista detaljno i potpuni fokus kako i treba u duhu ove konferencije, upravo na softverskim alatima koje ste koristili. Pre nego što prepustim da, ako imamo pitanja iz publike, pitanje bi bilo, sami ste sad rekli da bi lepo bilo da treba dodatno raditi na integraciji ovih softverskih rešenja, kako bi ceo proces bio automatizovan i mnogo jednostavniji. Mene čisto interesuje koliko tu ima tih povratnih grana, da nije samo jedan taj pipeline koji je pravolinijski. Da li postoji potreba da se vraćaju nazad, da se to ponovo i da se, da kažem, ajde, da malo bolje razumemo tu integraciju. Da li je to samo, eto, proizvodnja podataka koji će ovo umeti drugi program da razume ili imamo neku povratnu petlju tu? Pa u suštini bilo bi potrebna neka povratna putanja, da tako kažem, zato što sve ovo se koristi u procesu dizajna, odnosno projektovanja pogona. Tako da mi bismo dobili neke izlazne podatke koji se tiču ovog motora, formirali bismo model u LT Spice-u na osnovu toga, testirali ga i ako utvrdimo da nismo zadovoljni rezultatima, mi treba da se vratimo na proces projektovanja motora. Treba da modifikujemo njegove parametre dizajna i da formiramo nove ove lookup tabele, koje opet treba integrisati u LT Spice, ponovo pokrenuti taj model, tako da je generalno iterativan proces u pitanju, dakle, retko kada u dizajnu naročito motora, ali i pretvarača, retko kada iz prvog puta, odnosno nikada, mogu slobodno da kažem, ne dobijamo zadovoljavajuće rezultate. Tako da upravo u tom smislu bi ta integracija bila poželjna, sad samo treba naći neki nadređeni softver koji će da poziva sve ove alate. Znači za sad imamo ovaj jedan segment da imamo Octave i FEM4.2, imamo ovaj drugi sa Pythonom i LT Spice-om, sad nešto što će sve da ih nekako uveže. I imajući u vidu da je otvoreni softver, onda bi to zaista moglo da bude čak i novi paket, da ne bude baš malo integrisaniji, ali neka nova to bi bila druga odluka već, naravno. Evo, izvolite, imali pitanja iz publike? Evo, izvolite. Ja ću isto da pitam nešto vezano za otvoreni softver. Hvala inače puno na prezentaciji i na ovom radu, zato što mislim da je koristan i sa inženjerskog aspekta i nama koji se bavimo otvorenim softverom da vidimo gde sve ima primjenu i kakva integracija može da bude upravo ono što ste odgovorili. Ali me zanima, odakle vam ideja uopšte da pređete na otvoreni softver i da li postoji neka pogodnost zbog toga koju vi posebno vidite u tome ili je, da kažem, možda finansijske prirode i pitanje vezano za to šta ste koristili pre ovoga ako niste koristili odmah otvoreni softver? Dobro, pa konkretno ja sam zapravo u startu, na primjer što se tiče metode konačnih elemenata, ja sam
počeo sa korišćenjem FEMA 4.2. Prosto nisam imao dostupan nijedan proprietary software. Kasnije smo prešli, kada smo dobili licence odgovarajuće na neke proprietary softvere koji su na neki način napredniji više u pogledu interfejsa i tih nekih dodatnih mogućnosti. Kao što sam rekao, mi u ovim otvorenim softverima nemamo mogućnost automatizacije procesa simulacije, na primjer. Zato moramo da kombinujemo dva softverska alata, dok to imate obično integrisano ove softvere, ali što se tiče same preciznosti proračuna, ako pričamo o metodi konačnih elemenata, ona nimalo ne zaostaje u ovim softverima u odnosu na proprietary softvere i šta više, ono što ja mislim da nama kao istraživačima možda više odgovara je što imamo mnogo veću mogućnost da sami modifikujemo različite aspekte modela koji su vrlo često u komercijalnim softverima predefinisani, ponekad u prevelikoj meri. Znači, to jeste vrlo zgodno za industrijsku primjenu, recimo, ali za istraživanje često nam otvoreni softver daje neku fleksibilnost koja nama odgovara prosto, tako da, eto, to je recimo nešto što ja vidim kao jednu od prednosti. Odlično. Imamo li još nekih pitanja? Ako ja mogu samo jedno, bi mogao kratak osvrt na ono što smo imali prilike od koleginice Lazarević danas da čujemo. Da li u radu postoje sve potrebne informacije kako bi neko mogao da uradi ovo isto? Dosta sam razmišljao o tome dok je koleginica pričala. Zapravo ću morati to da revidiram sad ovako from the top of my head. Rekao bih da bi dosta toga moglo da se reprodukuje. Mislim da sam najveći problem bi bio možda reprodukcija ovog modela u LT Spice-u. Nema toliko detalja o tome, ali mi smo voljni svakako da učinimo sav softver dostupnim javno, tako da u tom slučaju mislim da bi bilo sasvim dovoljno. Kaže, to je onih 24%, je tako? Ono gde uz pomoć autora može da se reprodukuje cijelo istraživanje. U duhu cele konferencije. Jeste, sjajno, jeste. Hvala još jednom na divno. Hvala vama. Previste pozdrave čitavoj ekipi koja je radila na ovom istraživanju. Hoćemo, hvala.